गिबियावनो आङो नैबे निउज चेनेलखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय आरो सोंनायनि फिननाय बायदियै दिनै जों नैबे जमदुवार ब्लक कमिटि BPF गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जोंहा मोनबा ब्लक दङ बे ब्लकनि आन्डाराव दिनै जों जमदुवार ब्लकखौनो आगान होजेनदों खारन सेन्ट्रेलनि माने इन्सट्राक्सन बायदियै दाना फैगौ इलेक्शननि थाखाय दाना 2024आव जोंहा MP इलेक्शन दं बे इलेक्शननि थाखायनो जोंखौ साखाफारा खालामनो थिननायलाय जोङो दिनै माने जोंनि नैबे मोनबा ब्लकनि गेजेराव जोङो नैबे जमदुवार ब्लकखौनो आगान होग्रोदों बेयाव जाबाय जोंहा दिनै सरकार गैयैनि थाखाय अर्थात माने BTC आव दिनै गुबुन माने सरकारा सालायगासिनो दङ प्रमद बर' सरकार जोंनि हाग्रामा सरकारा दिनै 3 बोसोर जालांबाय जोङो दा माने बावहाय जों कलाप्स जानानै दङ बायदि मोनदों जोंनि नैबे जमदुवार ब्लक बा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय नैबे जमदुवार ब्लकखौ जोङो बोखांफिननो दिनै जोङो बावहाय बिथोन होदों जे जमदुवार ब्लकनि जाने सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो जमदुवार ब्लकनि पेरेन्ट बडिखौ जों बिथोन होदों जे उमुक दिनाव दिनैनि दिनाव जे मिटिं खालामनानै जों बावहाय माने मोनसे फुलफिल जेनेखि गेप्स जानानै थादों जोंनि नैबे माबाया बडिया माने ब्लकनि बडिया जेनेखि गेप्स जानानै थादों जों बे गेप्सखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो महिला हिसाबैथ' जोङो बेनो इन्सट्राक्सन बायदियै जों दा बेनो जे मिटिंनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ जोङो बोखांगोन आरो बिथोन होनाय जादों जे फैगोन MP इलेक्शननि थाखाय दे साखाफारा जानो थाखाय जोङो नैबे महिलाफोरनि सायावनो जोङो दायथ' हगारदों आरो जोंनि जेनेखि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय बिथांमोनहाबो मोजां मोजां कमेन्ट्स होलांबाय जे महिलाफ्रा दानिफ्रायनो जुदि थागथियारि जायाब्ला जोङो माने इलेक्शनाव जोङो माने मोजाङै खामानि मावहैनो हानाय नङा होननानै जोङो आसा माबा थिदों आरो आखायनो जोङो जे मोजाङै मोजां जाहाथे आवगायलांनो थाखाय दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो निस्सय जों खालामो देरहागोन खारन नायोब्ला जोङो दा UPPL दाथ' दा सरकार सालायदोंब्लाबो बिसोरनिफ्राय सानफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला दिनै बाव नङा बैयाव माने 100 जन 150 जन 200 जन 250 जन माने बेबायदि पार्टिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोंनियाव BPF जगदान जागासिनो दङ आरो बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जे जोङो फैगोन समफ्राव फैगोन इलेक्शनाव MP इलेक्शनाव जोंनि BPF पार्टियानो मोननै समस्तियावबो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियावबो देरहागोन होननानै जों आसा थिदों 24 লোকসভা নির্বাচন আছে তার কারণে আমার ওমেন BPFৰ আজি শক্তিটো বৰাবৰ কাৰণে আজি আমি 100 জন প্ৰত্যেকটো প্ৰাইমাৰীৰ পৰা 10জনকৈ ওমেনক আনি পেলাই আমাৰ এইটো কাৰ্যকৰী কমিটিৰ আজি মিটিং হয় আজি এই মিটিঙতে আজি আমাৰ 200ৰ ওপৰত মানুহ আজি আহি জমা হৈছে মহিলা আজি জমা হৈছে তাৰ কাৰণে মানে আমি গম পাইছোঁ যে আগন্তুক যেটো ইলেকশন হ'ব 24ৰ যেটো ইলেকশন হ'ব আমাৰ মহিলা শক্তিটো মানে এনেই বাঢ়ি আহিছে গতিকে আগন্তুক ইলেকশন যে আমাৰ BPFৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ সেইটো আজিৰ মিটিঙৰ আমি গম পাই গৈছোঁ আগন্তুক ইলেকশন BPF-এ 100% জিকিব দুইটা সমষ্টিতে জিকিব কোকৰাঝাৰ আৰু দলং ওদালগুৰি দুইটা সমষ্টিতে আমাৰ BPF-ৰ যেটো দলীয় যেটো শক্তি এই শক্তিটো গম পাই পেলাই UPPL আজি আতংকিত হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে আমি গম পাই গৈছোঁ যে আমাৰ দুটা যেটো সমষ্টি আছে কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰি দুইটা সমষ্টিতে আমি 100% আমি জিকিম ৰেওৰেৱা ডাঙৰীয়াই এইটো এতিয়া ৰেওৰেৱা ডাঙৰীয়াই গম পাব আমি জনামতে ৰেওৰেৱা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰাটো আমি শুনা নাই বা আমি দেখাও নাই কাৰণ আমি BPF-ৰ পৰা মই প্ৰথমৰ পৰাই আছোঁ মই ৰেওৰেৱা ডাঙৰীয়াৰ লগতো বহুদিন থাকিছোঁ আমাৰ ৱাৰ্কাৰবিলাকেও থাকিছে এতিয়া ৰেওৰেৱা ডাঙৰীয়াই কোনটো গ্ৰাউণ্ডত কথাখিনি ক'লে এইখিনি আমি বুজি পোৱা নাই আমি কথাখিনি কালি শুনিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিন্তু আমি বুজি পোৱা নাই তেখেতক কোন ফালৰ পৰা টৰ্চাৰ কৰা হ'ল তেখেতেহে ভালকৈ গম পাব